جنجام توپبارانکردنا فروکین شرکرین ولات ترکیه لقزا شنگال اجمارکا پیشمرگیان بریندار و شهید بون. کسوکارن وان جی داخواز جه حکومت کن سنوره کش بوی وان توپبارانکردن فروکین ترکیه داننو. داخواز جه پکه جید کن دیر کون جهازین پیشمرگی. و توپباران هم رسوات کن. هر واسه داخوازی سرکردن پککیت کن. کو افجه پیشمرگل آن خلق ما اهلیله الهوا دورو برا بچنه منطقه تو دا ریدانه دوباره چنه بنوه راسته ترک دجمنه ما همی گاوه کی دجمنه ما و دجمن کاریا کری بس سبب مقررات فککی قصف عشوائي نمينيت لازم بظن كو مثلا موقعات بيشمرجي او بيشمرجي كو خدمات دات مثلا تصحيح دات براونيش و خدمت لازم بهنا پروستن نعم عشوائي لدن خدماتك بوش بو بيدا كرن جواتا پارێزگا دوگجی وێ توپبارانê şermizar dike û dibêjîtin lêjêr her behaneyekê bîtin nabît welatê Tirkiye topbarana van cihan bike. Piştî devera şingarê taybet berew aramiyê çûyî û Daişê derketî û bi zendûbendê pêşmerga û xîna hatiye rêtin ku hate çêmbêjin rizgarkirin evrûke careka dî bi firokê Tirkî careka dî pêşmergê me bêne şehîdkirin cihê daxeya rastî. Hêviya me ew e ku ev babet biçer danûstandanê bitekin her wisa herêma Kurdistanê helwîstek hebitin gel hikûmeta Tirkî ku careka dî ev dubare nebit şikê rastî dubare kirina vê evrûke يعني بس دردسري بو خلق المكردستان جواتا قزا شنگال جی داخوازê jaliyên peywendîdar diketin ku şingal nebîte qurbaniya nakokiyên siyasî û dibêjîtin. Bi vî awayî bîtin dê şingal tûşî fermaneka dî bît û daxwazê jihêzên PKK dikin şingalê çol bikin. مترسامش vê rojê bû ku şingal nebêt saheka milmilana siyasî belê mixabin çi cih negirt داخوازن بچی جه نگرد و اجندات تقریبا اواشنگاله توشی هریش توماران ترکا کرن و مدرسه خلک شنگالی افدسپیکا بری شنگالی بدانه فرمانه کادیه و یک شوان شهیداجی شویده او همو براید منه همو کرید منه یک شهیداجی کره خوش کامو بنا فروکین شرکرین ولاتê Tirkiye lê şeva raborî û lê demjimêr duê şevê ji bilî topbarankirina bingehên PKK. Bingehekê hêzên pêşmergeyî jî li qeza şingalê kire armanc û dencam da jî neh pêşmerge birîndar bûn û pêncên dî jî şehîd bûn. Li jêr her behaneyekê jî bîtin kesûkarên wan û civata parêzgeha Duhok û civata qeza şingalê jî vê topbaranê şermizar dikin û daxwazê ji hêzên PKK jî dikin şingal bihête çol kirin. Abdusamat Rêkanî, NRT, Duhok.